Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Сіздерге бүгінгі өзгем қой базарын тартып көрсетіп береміз туғандар. Бұл жағы білсеңіздер мал базар, бұл жағы қой базар. Қойлардың бағаларын сіздер сұрағандай қылып, сіздер болса бізбенен болып, назар салып, бәседа туғандар. Лайктарды басып, ар біріңіздер мына көріп атқандар, мына оны басып кетеміз. Мал базарларды, жылқы базарларды тартқанбыз туғандар. Кенейін көре берсеңіздер болады. Мына қойларды сұрап жатады. 20 миң сом. Қанша тіше туған бұл? Тиші қандай? 6 қозы мені 20 миң сом. Мұнысы ше? Бұл сатылбайды. Алыңар ба? Сатылбайды дейді, мақұл. Қаншадан отасың қойлар дейінім? Тіштері қандай? Қозы бі. Қанша берді жаңа брат? 10? 10-дан берді бі? Мұнасы 10 миң берді. Жақшы. Ол жерден дағын қозылы қойлар. Сұрайық. Укам, қаншада отасың? 15 жарым. Қозы мен? 15 жарым. Бұның қанша? Бұл 16. Қанша берді ат базар? 15 береді. 15 берді. Ава, қозылар қаншадан болды? Енем? Тоқтуы бұлар? Қозы, тоқты, аралар. Тоқтарлар. 10-дан болып тұр туғандар. Қозылар мı? Қайсылар болды 4 мыңға келген туған? 300 беріп отады да. Мен айттым, 4 сом бұл берді. Қошқор жоқ. 700 берді ма? Жоқ. Берің, әке. Бұл махито сатқан бұл берет бе? Қошқор жоқ. Беға қаншадан әке? Бұлар оптыңға 5,5. 5,5. Қанша сұрашты әке? Еркек ұрғач аралашып берді. Еркек ұрғач аралаш. Қаншадан берді? Бірде бұның берді 300. Бұларды қаншадан сұра отады елдер? Жоқ, сұрағанда қаншада өлі кетті. Болды. Сұрағанда қаншада өлі кетті дейді. Мұнда чоңырақтар екен. Қаншадан болды әке? 14 болды. 7-ден ба? Еркек ұрғач? Бір еркек бір ұрғач 14, 7 мыңден. Қозылар. Будущилар. Қаншадан болды оған? 25 болды. 25, ә? Болды. Ава қаншада ода солықты? Тиші қандай? Жашылы? Екісі жоқ шөйті? Тоқыгенен 18. Қанша беріштат ава? Қанша беріштат? 16 мыңден берді дейді. Зор. Біз сұра баштайыз. Мұнда лайларда туғандар сілерге атайын тартталы. Лайлап, лайктарды басып, каналға подписаться қылып қойылсын. Ол қозылар екен. Қаншадан? 10-дан үшін. 10-дан. Қаншадан берді әка? Арқыл бер одан. Ел бергенін айтыңшы бір, ел бергенін сұрайлы. 8-дан берішті. 8-ден берді, а? Беріп оғайды мүчені. Мұ 7-дан берішті. Бұлар 7-ден. 6 мыңдан берішті, беріп оғайды. Болды. Қаншадан болды оға қойлы? Қаншадан? 18'den кем oldu. Қанша тіштер ава? Қозылы қойлар, 18-ден кем бар, 4 тіш, 6 тіш дей. Шинекейдан анды. Қозын сұра отауы? Жеңешкадан сұра отауы? Аме. Төрткі. Алып жарым бердесен 4. Қарығанда шындайды, аялға бір шалып. Әка бір қойларды айтып берің әмі? Қанша тіштер? Арашанның қозылар, а? 15-тен дүң басы? Bir-birdençe? Tamdamайға 16-дан. Tamdamайға 16-дан. Қозылар арашан. Ұрғача бар, а? Ұрғачы бар. Барды ұрғачы, мұна. Здорово. Дараған деген бұлар. Қайсы қап? Қандай қойайым, мұна? Алатауы? Мисар, қаншада отасың, кәм? Қанша берді ат? Базар. Боза? İşte 6 çok şeyde. Oldu. Bazar kabar. Ukam nolar kançadan eken? Bazar kabar. Ukam nonda like'ı basıp kattalı öğresin. Kanday bular uka? Gisarlara 4 diş. Boz mu kısa? Jönle bağılgan okşaydı.
Qanchadan berdi? O'ldir arqil. 30 mingdan deydi. Bo'ldi. Qanchadan bo'ldi aka? 82 oldu. Novi o'zlar 8200. O'zi. Urg'acha? Ulaş. Nos qanchada o'tasiz aka? Bunisi erkek yok. Erkagiga qo'chqor. 9 kam var. 9 kam bor. Ha, yaxshi. Qo'chqor bozorga kiritamiz. Odamlar qo'chqorlarning bog'larini bilib beramiz sizlarga. Bundan borib setidan tartib bo'lganlar. Подписаться qilib turamiz. Qo'zlar va qanchadan bo'ldi? 14 ming so'mdan. Qancha berdi bozor? 12 jarım. 13 so'm. 12 jarım 13 deydi. Yaxshi va. Qancha berdi aka shu bozorini so'rayinchimi? Bozordagilar qancha berdi? Tishlarichi? Yo'q, tish qolgan qo'zi. Qolgan qo'zi-mi? Yo'q, tish qolgani qo'zilar 20 ming so'mdan berib jata to'g'anlar qo'chqorlar. O'zga. Benim qo'zg'ochlar qancha oldi? 16 Qancha berdi bozor? 14 so'm. 14,5 berdi. 16 dan deydi. Yaxshi. Varıt. Qancha berib qo'yding do'st? 1 ming. Ish qanday? Shuni ham bilmayman. 431 ming. Qanchada o'tasiz aka siz? 40 kam bor. 40 kam bor, 31 ming berdi. Bu yoqdagi cho'ng qo'chqor. Ish qanday? 4 ish qancha berdi? 27? Surashda beldir, ha? 40 deb turasin. 40 ming deb turasin. 38. 28 turadi. Yaxshi. Nima bor kimdan ekan sizlardanmi? Bunday alınganlar yeler sota yo'q. Borib so'rayveramiz o'zlarida. Yo'qda qo'zi qo'chqorlar o'xshaydi. Qanchadan aka? Ha. Qanchadan bo'ldi aka? Qo'zi o'xshaydi bor, ha? Vardı o qo'zi 47 baş, 23'ten de o'tamiz. 23 dan 47 baş. Qanday parodasi? Araşan. Araşan. Kesti Araşan. Qancha berdi dava? Ha. Qancha berdi bozor? Ular gazı optum 19'dan 9'dan berdi da qo'zi qo'chqorlar. 18. Ha, bo'ldi. Optum. Bo'ldi, optum. Rahmat. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar? 25 ming so'm. 25-32 ming so'm. 12 minggacha. Qayerdan qo'chqorlari bu? Qo'chqorniki. Qo'chqorniki. Ha, bo'ldi. Ha, yaxshi. Sizlar qancha oldi, tug'an? 32 tish qanday? 8 tish. Qancha berdi bozor? 28. Yaxshi. Shu do'stim hech YouTube'ga chiqa olmayman deydilar, buna chiqdi bugun. Sekin qolganlarini so'rayveramiz, tug'anda. No. Qanchadan bo'libdi? Aka qo'chqorlar. Assalomu alaykum aka yaxshi. Qanchadan bo'ldi aka? 18,5. O'zbekistonga keta turganlarimdan. 18,5 ming so'm. Talibanlar savdosi bo'ldi, ha? Boshingizda sallalar yo'q-ku? Qo'ydikida bor ekan, ko'rinmayapti. Ha, qanchadan bo'ldi bular? Qo'chqor 70 ming so'm. Qo'chqor 70 ming. 28 ming kim bor dedi. No'rg'achu? Qancha yosh qanday ular? 65. Qancha berdi? Aka qancha berdingiz? 20 ming berdi. 20 ming berdingiz narg'isiga. Bo'ldi. Qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? 12 dan. Qo'zi o'xshaydi, urg'achu? Yo'q, erkak qo'chqorlar 12 ming so'mdan bo'libdi. Bunlar bozor xabar aka. Tak, bu jog'i dag'in qo'zg'u qo'ylarga chiqib qoldik. Deneler qancha tishdan aka?
Endileri 60 var qo'ygan. 60 ga barib qolgan. Qo'zlar men qancha bo'ldi atlar? Voy, bozor berganini aytaylik. Bunani 18 ga oldim. 18 ga oldingiz. Buna ol egiz qo'shsin bilan 20 oldu. 20 bo'ldi. Buna ol 16 oldu. 16 oldu. Buna cho'ng qo'shsin. Oldu. O 25 bo'pti. Semiz qo'y, so'yishgan. Rahmat ova. Bu jag'i echkilar mana, echki tekelar. Aka qanchada o'tasizlar? Qaysini? Yana bolalarda. Neni olam? Ek uloqmi? Ek qara uloqmi 15. Tekelarchi narxlar? Bularni 9 da otam, bularni 11 da otam. Nasıl? 109, nasıl 11 ekan. Yaxshi aka. Ne qavar? Bozor xabari va? Teke vaka bular bari? Quloq teka var. Erkek urug'. Qanchadan aka aqchasi? 6 kam var. 6 kam var dey. Yaxshi. Bunday ko'p so'raganda süt echkilarda so'rab ketamiz. Eskiler var. 9.000, 8.000. 9.000, 8.000 dan echkilar ha. Rahmat, zo'r. Ya bu qanchadan ekan? Süt echkilar deganga bundan. Aytib tartasiz. Ha, baba. Aka. Aqchasi qancha ekan? 5 so'm pulov. Aka buni sizdanmi? Yo'q. Qanchadan ekan bu senasi? Bu yoqdan biliyorum. Bu yoqda oldi savdosi. Yo'q. Bunga aytganimi biroq. Yo'q, uka, men alga ne bileyim. Ek uloq savdosi. O'lib qolsa buroq. 3,5 dan berdi o. Qo'y, jermaysan buni. Ekoni 3,5 mi? Mayqa bor. Ochiqda mayqa bor. Qanchadan bo'ldi? 6,5 dan 9gacha. Teke peke aralash ha? Uloq tekeler 6.000 dan 8,5. 6.000 dan 8,5gacha. Ha, ja. Ona teke sekirayotgan tekelar, buna qara tekelar. 6,5 6. Bo'ldi. Shunda echkilar. Buga qanchadan o'tasin bularni? 6 olsa beradi. 6 olsa berasiz. Enesi menmi, Jekonu? Enasi berindi. Qaysi enesi? Buni enasi. Buni qara echki. Bo'ldi. Shunday to'g'anlar. Qanchadan berdi aka bu echkiga? Bunaqa 6 ber otam. 6 berdi. Yemesi var ulagı? 7 berdi olib turadi. Bu suyunu qoldi. 7 berdi bulacak turadi.